यलथो अष्टमी काया अष्टमी खुनु कागेश्वर महादेव या डेगले मेला जुइगु दिख थुगु दिखुनु एया उत्तर पूर्वी लागाचुङ्गु कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अवस्थित कागेश्वर महादेव या डेगले विशेष मेला लगे जुइगु खसा अनवने मफुपिन्छ एया हनुमान ढोका ल्याकुली चुङ्गु कागेश्वर महादेव या डेग दर्शन यावे गुयै हनुमान ढोका लागुली चोङ्गु कागेश्वर महादेव या डेग दक्षिया छनु काय अष्टमी या दी खुनु जगत चाकी गुयै गुलाथो पुनि खुनु रसवया शिलु तीर्थ दर्शनार्थी हगु जल कागेश्वर महादेव या त छल भाषा थगु मनोकामना पुवनि थैगु धार्मिक विश्वास दु हते दक्षि छक जगत चालेगुली ठुगु देव दर्शन यावपि भक्तजन त मोह धुगु ख अथे काय अष्टमिया दि खुनु हे एन्या पुनि या द्वादशी खुनु खनेगु यसी हनुमान ढोका लाकुइ हया तगुदु